chibai ule November ni rukania Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thakhat boka tuntum chu Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thavele donani Islamic Republic of Iran chuan thathum liam ta a Russia le Ukraine indona an man tur Moscow hna engral thuama an supply lo ni in an line chal renga ma se foreign minister Hossein Amir Abdullahian chuan official news agency irna hna Russia hna drone an supply thu asoi zau mai heti lai hian kar masa khan Amir Abdullahian le Ukraine foreign minister Kuleba te phone in an in bia a Ukraine chuan Russia in Ukraine mi puite ka nan Iran drone an mangai ti fin fiana peturin ang ena Ukraine in fin fiana an pek thei chuan soi ho po ain huam hle ani Ukrainian army thu puang tu Alexander chuan in rin ni khan Russian long engemozat settlement of Antonivka Kherson region a chiat thu puanga heng long te hi engzat chia nge chia ti soi fak lo ma se Armed Forces of Ukraine te kuta chia ero ani ti achiang thung Russia hian Ukrainian civilian engemozat chu ti luina in Kherson region atangin amson chua katibok Russia President Vladimir Putinan military personnel tamjok an nei theinan dam chung tang tur tele drugs wanga tang te chu indona asipai an tran theinan legislation dan thar asiam ti BBC chuan a report Russia hian sipai anin dai to lo hle ti kan soi thina mitam takin kan oi lem lo ma se BBC me winaron puang ta a kan oi lo ero kan thu ni mai sela atha ang misual torot ho Wagner mercenary group 10 Russia headquarter thar an honga Yevgeny Prigozhin Wagner ho tu pa chuan tu ma he group zom tu te hian zel bang an zut lowang tia asoi live video chu adar na sa hle ani UK Defense Ministry intelligence briefing Saturday Russia military mobilize conscriptant training chete an nei ve aniang training nei lo an ang hle ani military mobilization zom tu hi civilian noi thum sing khat sang ria jinga singli le sang kuaten indona fil an lut to ani German Chancellor Olaf Scholz Beijing China President Xi Jinping azin chila si hian avoi khatnan Russia hna nuclear weapon lampang manglo turin message anhut chi ani Scholz hian atomic weapon Ukraine manani chuan apoi theidan tur asoilanga Russia in international community tan line cross anhai to hle a nuclear force te athuam thamek ti asoyani Scholz hian China hi major power jinga atela wangin mo phurna an nei lian hle ti a hril bokani Scholz chuan president Xi le ke hian nuclear weapon hlaumna te kan soi duna man lo tha kan ti tin soi ma se Xi Jinping hian Russia malak na kong khat poin a soi ri lo thungani Russia ram hi communist an ban santa ka tang khan Christian na lam hi an lavung thal hle maya an sipai ral thuam te hi sipai ta hne na an hlan ma hian mal som na le pathian hne na hlan na nein hunan mang thina ni Russia rama hian Christian hi mi pui chenga tanga chutin azat ve vel chu an tling chole to angai ani communist khan khek viau ma se pathian mi te chu anral mai thailo ti achiang hle China rampo hi kum tam vak lawa chuan khowela ram khata Christian chen tam na berni tura an ngai chawa an nek nat po le pathian hi achena vezel ani Russian Judge Alexander Nikalin Russian control region of Donetsk Ukraine lamami chu June tha khan British mi Aiden Eslin kumsom ni pariat le Son Pinar kumsom li pariat te Ukraine foreign region ami te thitura anchung thurel saktu khania Denis Vasilin leader of the self-declared Donetsk People Republic chuan Alexander Nikalin hian hliam na tak mai atuar meka adam chu theina na be mekani ati Australian freedom fighter Dap
daninja anti sniper Trevor Jeldal kumsamli Brisbane mi chu Russia kuta Donbas region a athi July thla khan ahliam na hle a September thla khan Ukrainian tenen frontline da anding chuak le a Mr. Jidal hi 49 select Carpathian Battle of the Ukrainian Army ni in dap daninja ti in social media lama alar hle ani Britain Ministry of Defense chuan Vladimir Putinan special unit te Ukraine lama sipai tlan chiate ka phlum tu turatir ni in an soya Ministry of Defense chuan Russia sipai te hian indo phurna antla chamna sa in nor luina in tam tak an kala Second World War lai khan Stalinan barrier troop mangin no one turn back order alo man to angchu Putin a hian a mang thar ni in an soibok US President Joe Biden chuan Elon Musk chu khovela dot he darlana Twitter leya apu vele tamia mai fundraising event America tan editor anom to don lowa tu ma anom lo engtin nge nau pangten thu tak le do tan riat to ang ngati White House spokesperson Jean Pierre chuan President Biden ngai dan hian mita Facebook po huam atibok Karmasa khan Ukraine Starlink service in buaina atoka Starlink terminal sangkhat zathum te chu US dollar million thumle point somni paruk monthly internet bill pek lo wangin switch off ti thi lailo kan nia Ukraine hian UK allies te bila puina andil chu hnol sak ani boxi Elon Musk tan po ahar saveta ani bermai Ukraine ramtran puitu pol volunteer anga indona telmek Taiwan mi pakhat po indona hmuna athi ti Taipei Ministry of Foreign Affairs chuan puang ani hi Ukraine le Russia indona tel Taiwan mi thima saberani Ukraine indona hmuna commandar pakhat chuan Ukraine rama volunteer battalion athok kumsam ni le panga Taiwan mi singseng kuang chu indona hmuna athi ti anem het bokani Luhansk khopuya in ka na ka fu ania athisen achu hnem em awangin a hliam tur lavin athita ani puti ke azote thujiak ngai thak chun zamang edi ti hi mithiam te chuan kan lalpa kumti na ni e anti dai chumole khovel Christian na hi ada zat to khopa edi ti po hi ce common era tia thak antum chhome kani hi mizo Christian te po hi Christian kan ni hlim sangkhat zakua som chhovel ngai tu kha chuan kan dal to khop mai apoi love thang thar dana lom kan ti zelanga biakin dar vuak te po hi an la khapang karing Middle East ti po hi ka hra thiam le ta peklo khochak laili hanti donila khochak ni bok laili ni bok si chu ka hra thiam lo ani e en po ni se India Europe le Africa khomwal in suifin navel ram soina khu ania Arab ram tam takle Israel ram te khu ahuam veka khovel huapa oil lai chuak tamle ram hausa ani Iran chuan Russia hna drone kan thon lo reng an han tier te na a thon jong kan thon nge yalom ma se Russia le Ukraine indo ma thakhata khanania antile to heng Iran siam drone thatak le man tlom si te hi Russia hian alei hnem khop mai Ukraine mi pui mi mir chen na khopui bom chiat nan le tuin tur che khol na lian pui ba ka electric tharui pek chu na ba ka industry mun poimo ber ta chu Russia sipaitan an bom al vut mai ani tun lai hian Ukraine ram pum pui deuh tho chu athim thuap mai ni nan soi thlasik khowot lo thleng tur nen an buai vengo tangle Russia sipai hnung tol thinrim han talvel chu Ukraine mi puitan an tuar na sata hle mai inrol kimalal na North Korea po hian lai puilian le amu tam tak Russia hna athal mek ni nan soya finfia na takero aomri lo engkong motal chuan Russia hi apui nge ani chuari nom Russia hian ral thua malo nei tam om lo mange te kathi deuh mai tunlai hian North le South Korea boruak al thar le meka pukima po
ain ro sataku ku mai enga ti te lek kemoni Japan hi amer tel deuh ta zel le ngala han in do tak tak sela Japan le South Korea tang rual meu zong an ne don lo te reng nen dictator ram sipai te hian ram phat san mai an ching khop le ngala indo chia se chuan an tlom rang khopang Japan khian atom bom ti mai mai minute tlem te chungin an nei mai thei tura ngai la US South Korea ten Navy drill an nei le ta ka wanga khitia boruak ron so sang le ta khi an ni ome thil tru lo tak ania sin mole pukima hi Donald Trump kha chuan thiana siam tumin ma alna sa mole Joe Biden zong ane pe mai eng po ni se an ni po khi civil war in rem na lajiak mi lawan nia indo le thut thei an ni reng mai a hrim hrimin nuclear bomb nei ta ka wanga then om ram vau vak an chin fo chuan ram te naw jok ten atom bomb nei tumin ma an la sup mayang ti a hlom Burma tak nial point an soi ri tareng ani khi Burma han soi ta ka chuan heram buaina po khian zual lama pan chho zela nitin Burma sipai somnga somruk vel thi zar zar angan ni PDF lam khian ral thuam an nei thatol tora sarkar sipai lam an thi char thunga sipai tang tur mithar an hu zo meu to bok si lo tlom hun chu an la nei khopang Israel ram in than po an zo fel le to e arab ram hruai tu te hlau thon ruk angya in Middle East ke te Benjamin Netanyahu chu Prime Minister atan lak lu ani thuai nom poiti ber tu chu Iran bok an ni dona Iran hian nuclear bomb nei tumin ma alana sem em maya atom bomb nei sau sawa Israel vau be tlat mai chu an tum lian ber ani ome hetia ma an lak na konga hian Russia hian apuina sangang mai Netanyahu hian Vladimir Putin a hne na po voi duai lo alo soipui to thin ma se Iran hian electric tharui siam nan kan ti ani e ti in an phamoi ve a hei hi Israel sarkar chuan an pompui lo kher mai Iran hian nuclear bomb an nei turani lo an ti bur mai ani sangkhat zakwa somriat chhovel khan hetiang chia hian Iraq president Saddam Hussein khan ma alo la to boka Israel pilot rual khat an han virlut te renga France sarkar puina a akum tam tak an lo boi pui to chu kuwa ei pa in an bom dar sak kholo zo ta vekani hetiang deuh hi Iran chunga po athleng lawang tia soi theilo achan chu ke te aron lang le tatlat Netanyahu hi Vladimir Putin nen hian in thian thatak ani mela tun Russia le Ukraine borua ka hian engtin nge ma alak chho don zukzel din thiam har sakop mai Ukraine president hi zudami ania Benjamin Netanyahu hi Israel prime minister ni to te zinga ramle namtana du rum ber pol zudate tan thatura ni don chuan ramdang chu soilo UNO mit mei po veng du lem lo Arab ho phe chu ngai thei thik thak lo mi ani Ukraine hiral thuam mangin apui don nge ramna siam tumina vir buai hrep don jok le lama Israel mel malian per Iran le Russia la chu anlo in nim mai hle mai sia engtin chia nge ma ala kang kan kha chho zelang chu Russia sipai ten Kherson khopui an chu asan ti le chu asan lo tia hian thu chiang om thei ri lo Kherson khopui administrative building chunga Russia flag in tar thin chu lak thla kan nge maya hei hi Russia thangkam aniang tia lo hlau thong tok puanom he khopui hi Ukraine sipai ta kuta atluk vai chuan Crimea atanga Russia sipai supply kongpui zong song olsam takin anman zui thei mai mel sia tuna Ukraine ram Russia ina lak sak Kherson oblast atanga marlam te hi olsam zokin Ukraine sipai ta hian annor chho thei mai ba ka Crimean Peninsula lak let le po azuam omsot donani Russia lam hian heng bial vela Russia lam tang mi pui ta chu athiar chuak zo to a Russia sipai lam po anin chabel sau zela tran lak chu antum na sangang mai lo pom chil boi antum nge an mi le sa te thiar chuat te a atom bom manga bom dar vek atum ta zo tun kan ria bik lo hi heti lai hian Russia sipai ta chu
ni parlui kam chaklama an tol kai vek to loi si an defense ministry lam hian nung tol angin in soi chi lo ma se Ukraine sipai te hian an nor na bok e mani indona chuan achak lo jok chu an nung tol nge nge thin America president songnoi chafu hlei theilo zet la hi tong suala ching khop mai mani khan a campaign na America a state somnga pali omangin a han soi peka America a khwan state engzat nge keipon ka thabik lova ma se America ram ve tho state ni silo territory anti ang te hi engemu zat an la oma khiat zawnan mai American Samoa Guam Northern Mariana Island Puerto Rico US Virgin Island Baker Island Holland Island Jarvis Island Johnston Atoll Kingman Reef Midway Island Navassa Island Palmyra Atoll le Wake Island te heng hi United States ram op chunga state ni na nei phasi lo te anni President Joe Biden a policy fu lo lu tuk wanga khovel buina chuan ram sang akan kai bel zela then khat line al na salawang ti hlauni om farana thing an lo tu bel sau ang hi ani ber ome China communist sipai te hian civil war lai sangkha zakwa somni pasari atanga sangkha zakwa somthum parukle sangkha zakwa somli panga atanga sangkha zakwa somli pasari atang to khan Taiwan ram hi optel vek an lo tum to a chuti line communist Mao Zedong ho ten chiang kai seka ho te an pet chua khan Taiwan a hian an tlan lut ta hlom khania in rem na om mu mal lovin Republic of China ti in sarkar sang angin an lo ding chho ve zela an changkang em mai le ngala UNO din hlim te khan sarkar anga pom lo ni hlau se chuan khiti te khep khi an ni bik lo tur tuna chuan China hian kong ranga adang bet tatlat mai ani kan hnung deuh khan China ti thinrim tum hrim ni om takin Nancy Pelosi chu Taiwan a han thlok lut khela president sia thin asangal zak mai bomber rual atir chuak ngala Taiwan an han tlo ani kha